U Badonkupar na ula kala long urang yakura baningkong na Meghalaya banjam sya kawei pat kawat hadian ba ula khurjing job haka 7th Elite Men's National Boxing Championship kabalalong haka arpun riu tarik naiwing Hasai Indoor Hall Shillong. U Badonkupar na ula job ya urupe shukla na Madhya Pradesh haka jinga khun haka kerdan light welterweight Henrio Lai point san kilo. Kani ka jinga khun kala penhun ya kipat ba nong kershan ki balawan bansaki ya kani ka jing yakura. Ya kani ka lumpung yakura ka bankut ha ka shitarik uno pra la penlong da ka Meghalaya Boxing Association haringkat ka Boxing Federation of India bat ya ka bala kershan lang da ka Tenat Sports and Youth Affairs jong ka Sarkar jela. Ha kani ka sngi baar jong ka jingale akai lala ban penlong hadu nyu pratali ki baut bat kirang yakura na keleng kari kila khami lenti ban yale kai bha na ka benta ban jam sha ka wei pat ka wat jinga khun bat ru ban yok khur takma. Ha kani ka rinsan yakura lawan ni shimbenta da ki klor yakura ba pau khmat jong kari ka bakan thup ya urang yakura ubala khur ya ka takmak siar ha ka South Asian Games usachin na services ubalai khun persha ya Vishal Kumar ubana Punjab ha ka san pusaw la san punyo kg featherweight bat ulala ban khur ya ka jingjap da ka batam point. Urang yakura ubala khur ya ka takma rupa ha ka Asian Championship 2019 u Ashish Kumar na Himachal Pradesh ulaya khun persha ya urang yakura na Manipur u Kingston ha ka featherweight. Hapdeng kani ka jinga khun ka baya khat bha u Kumar ulala ban khur ya ka jingjap. Kiwei pat kirang yakura ka jala Meghalaya ki bakun thup ya ukordor marwen ha ka lightweight sanpun nyo la 100 kg ula syarem ha u Aditya Nagar na Uttar Pradesh hadian ba u referee ula ha pensangye no ya ka jinga khun ha ka wat ka baningkong. Kani ka jing pensangye kalawan hadian ba ukordor ula syakura ting ha utei urang yakura ubana UP. Katba ha ka sapupra la sanpuwei kg flyweight ukraubor marwen ulaya khun persya ya urang yakura ubana Bihar u Shifkand. Watla ula syakura bat khalem Hamadan Henry ula persyang katbala ban ya khunting bat ha ka bakut ula syakrem no hadian ba ula syak tampon ha utei urang yakura ubana Bihar.